Ndugu yangu, mwene dada, wakati alipopiga amaze kurasa, kabla lisasi alijatoka, urusoro rutarasohoka, Mungu alinisaidia. Imana irafasha. Nikakamata chongo ya bunduki haraka haraka. Fata wa munwa w'inkoho ubwo nyene. Nikaiteremsha chini. Ndaumanura hasi. Juli sasi ipita katikati ya miguu. Kugira ngo isoro zishakati ya maguru. Turwanira inkoho. Lakini juu bilikuwa bi haraka. Kubera ko vyari vyo. Maana ningelifanya polepole. Kuko yongira bukebuke. Lisasi ingelingia ndani ya kifua. Urusoro rwari kwinjira ama ndani ya tumbo. Canke munda. Juu ya bi haraka haraka. Kubera gutebuka cyane. Nikateremsha chongo ya bunduki. Manura wa munwa w'inkoho hasi. Nikakuta tayari sanga vyaheze, kidonda kilishapona, igisebe cyakize. Haleluya, amen. Balisema Yesu awaporona mtunzi, bavuze ngo Yesu awaporona mukize. Kumbe Yesu anasikia, kumbe Yesu arumva, na akanituza. Yesu acharamvura. Kidonda kile kinashida baganga miaka 2.5. Mo ibintu byananiye abaganga imyaka 2. Baada ya kuombewa kundangwa, nsengera kundangwa, Yesu akakausha, Yesu arachumimsa, kidonda kikapona, ikisebe kirakira. Haleluya, amen. Daktari alipona, muganga bibonye akanyandikia nyende ku radio, amwandikira ngo aje kuri radio. Nikafika ku radio, nshitse kuri radio, bakanipima radio, bamupimye muri radio, baliponipatia bamura kia kuangalia baravye nikakuta tayari nsanga kera mpya, ubu igufa rishaje, umesha uta pale katika, yamaze kumera. Haleluya, amen. Mfupa mpya igufa rishasha. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndio tunamshukuru Mungu. Egome turashimira Imana. Maana Mungu wetu ni mzuri. Kuko Imana yacu ari nziza. Ambaye amependezwa na sisi. Kubera ko tumunezereje. Na ametusaidia tena siku ya leo. Kandi yadufashije uyu munsi kuweza kuwepo hapa. Kugira ngo tube ngaha. Natoka kwa kanisa la Wichem Sepake Beteli kwa Uvira. Avuye mu ishengero rya Wichem Sepake Ibuvira. Ni kanisa la Pentecote Kongo. Ni ishengero rya Pentecote muri Kongo. Ni pale natoka. Ni havuye. Kama gisi nilisema jana, nkuko nabivuze ejo, nashukuru watumishi wetu wa hapa, ndashimira abakozi bacu bo ngaha kwa kuweza kunipokea kugira ngo bashobore kunyakira na kunipatia nafasi hii no kumpa umwanya nk'uyu ili nipate kuhudumia kugira ngo nshobore gukora imbere yanyu. Haleluya, amen. Bila kukawia tunasoma tudatebeje dusome katika kitabu cha Marko, mu gitabo cha Mariko sura 5 igice cha 5 mstari wa 18 umurongo wa 18 hadi mstari wa 12 gushika ku murongo wa 20. Marko gitabo cha Mariko sura 5 igice cha 5 mstari wa 18 kuri umurongo wa 18 hadi 12 gushika kuri 20. Karibu ndugu. Kaze mwene data. Ariko ataratambukira mu bwato, uwari yinjiwemwo n'abadayimoni aramwinginga ngo agumane nawe. Ntiyamukundira, ariko aramubarira ati ja muhira iwawe, mubi wawe, ubabarire ivyo umwami Imana agukoreye vyose n'ingene akugiriye imbabazi. Aragenda atangura gukwiza Dekapoli ivya Yesu amukoreye vyose, abantu bose baratangara. Amen. Amen. Uyu ndugu tunamjua, uyu mwene data turamuzi, alikuwa na mapepo za ajabu, yari afise abadaimoni batangaje, na Yesu Yesu nawe akamuona kuwa wa samani, amuona yuko ari w'igiciro kushinda nguruwe 2000, gusumvya ingurube 2000. Akaponya zile pepo, aramukiza abo badaimoni, na zikaingia ndani ya nguruwe, hama zinjira muri nyangurube. Na Biblia inasema, Biblia iravuga ngo hapa mahali ambapo tunatoka kusomewa, duhejeje gusoma ya kwamba Yesu ukuntu Yesu alipotaka kutoka katika nchi ya Bagerasi, amaze kuva mu gihugu cy'Abagerasi, alipotaka kupanda ndani ya chombo, agonvye kurira mu bwato,
Huyu ambaye alitokwa na pepo, uyu yavuyemo n'abadayimoni, alianza kumsihi Yesu, yatangiye gutakambira Yesu, akamwambia Yesu, aramubwira Yesu, mbabarira, usiniache, ntusige, niruhusu, nyemerera, na mimi ningie ndani yako, nanje ninjire mu bwawe, tuwe pamoja na wewe, tubane nawe, kutokana na makubwa kuvanya n'ibikomeye ambayo ulinitendea, ivyo wankoreye, sitaachana tena na wewe, sizokureka kandi, taenda na wewe, ndajana nawe, nakufuata, nagukurikira, uniruhusu, nyemerera. Lakini Biblia inasema, ariko Biblia iravuga ngo Yesu akumruhusu, Yesu ntihamwemerera, lakini akamwambia, ariko aramubwira ngo, aramubwira, enenda zako, genda ubwawe, nyumbani kwako, muhiri wawe, kwa watu wa kwenu, mubi wanyu, kawahubiri, ubigishe ni mambo gani makubwa ibitangaza ukorewe aliyokutendea Bwana, ivyo umwami agukoreye, na jinsi hamwe n'ivyo alivyokurehemu, n'ingene akugiriye ikigongwe. Amen. Amen. Hautanifata, ntunkurikira, lakini uende kwenu, ariko genda iwanyu, ubaki ya kwenu, ubwira biwanyu, ukawaambie, ubabwire, ukawashuhudie, ubashingire intahe, ni mambo gani makubwa ni ibitangaza ibihe aliyokutendea Bwana, yagukoreye umwami, na jinsi n'ingene alikuokoa. yagukijije. Nami leo, nanje uyu munsi, Roho Mtakatifu ameninongoneza, mpwemu yera yambariye, niwaambie, mbabwire, niwashuhudie, bashingire intahe, ni mambo gani makubwa ni bitangaza ibihe bikomeye aliyonitendea Bwana, yankoreye umwami, na jinsi aliniokoa. amaze kunkiza. Maana kubera yuko muri rishengero watu wengi, hari abantu benshi watajengwa, baza kubakwa, bafashwe ushuhuda, niyo ntahe, wataongezewa imani, barongerezwa ukwizera, wataongezewa matumaini, barongerezwa ivyizigiro. Amen. Amen. Mbona mwitiki amen? Ko mutitaba ngo amen, bamwitabira amen. Naitwa kwa jina la AMRI BIGANDA Alexis. Yitwa uko mwumvise AMRI BIGANDA Alexis. Nilizaliwa katika jamaa la Kikatoliki. Yavukiye mu muryango w'Abakatolika, na nikakomalia katika dini la Katoliki. Akurira mu ishengero ry'Abakatolika, na mule mkatolike, kandi mu ishengero ry'Abakatolika nilikuwa mmoja katika wasindikizi wa misa. Yari umwe mu bantu baherekeza misa. Tulikuwa pembeni ya wapadiri, tukaenda na kuma misa, bari ruhande bapadiri babafasha. Na nilikuwa mmoja mu malejo, kandi ari umwe mu barezi bakubwa ya kuria na bingine vya Katolika, bakomeye mu ishengero rya Katolika. Lakini nilikuwa na tatizo, ariko yarafise ingorane, ingawaje nilikuwa mwabile vyote, nuko muri ivyo vyose sikuacha zambi, ntiharetse icyaha. Nilikuwa mwabile, yari na niko nafanya zambi, yari muri ivyo kandi akora ivyaha. Na watu wengi humu leo, kandi abantu benshi uyu munsi wako mkanisa, bari mu ishengero, lakini hakuna kenye bali achaka, kandi ntacyo basize na kimwe. Wengi wako ndani ya kanisa, benshi bari mu ishengero, lakini wako nje ya Yesu, ariko bari hanze ya Yesu, wako mbali sana na Yesu, bari kure ya Yesu, wako kinyume ya mapenzi ya Mungu, bari baratandukanye n'ubugombe bw'Imana. Kwa sababu kubera iki? Ingawa wako ndani ya kanisa, naho bari mu ishengero, lakini wako wanafanya matendo ya nje, ariko bakora ibikorwa nk'ivyabo hanze, yagiza ibikorwa vy'umwiza. Ndugu mwene dada, ukiwa hapa vile, niburi ngaha, ujue ya kwamba utamuona Mungu. Kumenya niba umaze kumenya kutazobona Imana, hukumu ya milele, igihano cy'ibihe bidashira inakungoja, kirakurerereye. Nilikuwa nasoma, yariga, na nilipomaliza masomo, ahejeje amashuri, niliamua kwenda vakanse. Yahisemo kuja mu karuhuko fasi moja kwenye mama alikuwa anafanyia commerce, ahantu nyina wiwe yakorera iby'ubudandaji. Maana mama, kubera yuko mama wiwe yamuvyaye, alikuwa anatoka pale Uvira, yava hari Uvira, anarangula mafarine, akarangura mafarine, masukari, masaki ya masukari, mifuko y'isukari, mapetroli na bingine, petroli hamwe n'ibindi, anapeleka kule kumarasi, akabipeleka hagati mu gihugu, kumabordi lake, hafi y'ikiyaga, na kula anabiuzisha, kandi amaze kubigurisha, kisha anakuya nauza misaki ya mikeke, mandaga, manina, anakia kukusha Uvira, akazaguze imifuko y'imikeke n'indagara, akaza kugurisha Uvira. Nilipomaliza masomo, ahejeje amashuri, nikasema nyende kule vakansi kwenye mama anakuwaka. Aravuga ati reka ngende hariya mama akorera. Nikaenda
nikaenda kule. Aja hiyo mama we akorera. Akanipokea mzuri sana. Mama we amwakira neza cyane. Nikakaa pale bila tatizo. Ayicarana na mama we atangorane nimwe. Niko nangoja muda uenee nirudie nyumbani. Kugira ngo igihe cy'ikiruko giheze asubire muhira. Na katika kukaa hapo, muriko kwicara ngaho, ikawa siku moja. Umunsi umwe, mapande ya 14. Mgihe cha saa 8. Nilikuwa natumia chakula nyumbani. Yari kwa fungura muhira. Baada ya kutumia, ahejeje gufungura, nikaenda kusieste. Aja kuruhuka, kuryama. Nikapumzika. Araruhuka. Na nilipokuwa nikisieste, mugihe yari ariko araruhuka aryamye, nasikia fujo kubwa inatoka nje. Yumva induru izananye hanze. Na ile fujo ilipoendelea, amaze gushishikana kumva iyo nduru ibandanije. Sikujua ni nini. Ntiyamenye ivyo arivyo. Nikawakirie. Acha agomba kugira ngo aje kuraba. Nyende niangalie nini naleta fujo nje. Aje kuraba ikizanye iyo nduri yari icarico. Na nilipoenda nje, amaze kusoka hanze, nikakuta kumbe ni soda moja. Asanga n'umusirikare umwe ambaye alikuwa na bunduki. Yari afise inkoho. Alikuwa anatoka mji fulani. Yaravuye mu gisagara kanaka. Na yuko anatafuta kujelekeza basi fulani. Agenda agomba kuja ahantu kanaka. Alipofika pale mahali ambapo tulikuwa, yarari alihitaji batu ya pale nao bambebe na mtumbu. Yifuje yuko abantu bongaho nao bamutwara n'ubwato. Balitosha na mtumbu pale bakamfikisha hapa. Bamukura aho yarari bamushikana ngaho. Anahitaji pale kwetu nao bambebe na mtumbu bampeleke fasi nyingine. Yifuza murako gasagara nao ko bamukura ngaho bakamujana ahandi mu bwato. Akamwona kijana moja. Abona umusore umwe. Akamwambia kijana, abwira uwo musore, nibebe na mtumbu mpaka fasi fulani. Njana n'ubwato gushika ahantu kanaka. Ule kijana akasema hakuna shida. Uwo musore ati nta kibazo. Takupeleka. Ndakujana. Takupeleka. Ndakujana. Anakubali kumpeleka. Yemeye kumujana. Pale. Aho nyene. Pepo ikatokea mbali. Umuyaga uva mu mazi. Zoruba na pepo ya mingi. Gihusi n'umuyaga mwinshi. Soda akamwambia twende sasa. Musirikare ati tugende rero. Kijana akamwambia aoni pepo. Uwo musore amati aoni mawimbi, aoni zoruba. Wewe ndubona igihusi. Tutaenda je? Turagenda gute n'urya muyaga n'igihusi. Ngoya kadogo. Dorera gato. Pepo ishi. Umuyaga uhere. Takupeleka. Ndakujana. Soda akasema hapana. Umusirikare ati niko haraka. Ndihuta cyane. Sasa uko haraka tutaenda je mwa bahari inatafuka. None niba wihuta cyane turajana muri iki gihusi ni muyaga. Twende tu. Tugende gusa. Kijana akasema hapana, sitaenda mwa bahari hii. Musore aravuga ati sishobora kugenda pale Soda akamkamata kijana. Umusirikare afata wa musore. Akamkamata. Aramufata. Akaanza kumkokota na kinguvu. Aramukwega n'inkomezi. Aende kumutumba mbele. Amujane mu bwata mutwara. Akaanza kukokotana. Batangura gukwegana. Ile sema alianza kukokotana. Ariko barakwegana. Njoo wakati ile makelele ilikuwa watu wakakuya bengi. Niho rwamo rwaza abantu bazari benshi. Tuko pamoja? Turi kumwe. Na mie sasa nikatoka nyumbani sasa. Naomba muhira. Nikaenda. Aragenda. Ili nione ni nini. Arabe ivyo arivyo. Nikakuta beko na kokotana. Asanga bariko barakwegana. Na ule kijana. Wa musore nawe. Akafanya uwerevu. Agira ubumenyi. Akajitosha ndani ya mikono ya Soda. Yikura maboko ya wa musirikare. Akakimbia. Ariruka. Alipokimbia. Amaze kwiruka. Soda kaona hasira. Musirikare arashavura. Alikuwa nishakunywa mapombe na mabangi. Amaze kunywa inzoga nyinshi. Akaona hasira. Arashavura. Akakamata bunduki. Akafata ingoho. Akaanza kwenda napiga masasi. Agenda arasa masasi. Atafuta ule kijana amuue. Agenda kurasa masasi kugira ngo alipokuwa katika kupiga masasi. Babonye ngoma kurasa masasi. Watu wote katika ule mchi. Abantu bose muri ico gisagara. Wakakimbia. Bariruka. Wote wakajificha. Bose barinyegeza. Hakukuwa mtu tena mwalionekana pale. Na muntu numwe yabonekaga ngaho. Sijui kama niseme bahati mzuri kwangu. Sinzi ko navuga ko ari amageme meza. Sijui kama niseme bahati mbaya kwangu. Sinzi ko navuze ko ari amageme mabi kuri jewe. Mie peke yangu. Je ubwanje nikabeki nasimama ku parcelle nilikuwa ndani. Nguma mpagaze muri rwa ya parcelle narindimo. Kutoka pale kanishinda. Kuva ngaho birananira. Kukimbia kanishinda. Kwiruka birananira. Kujificha kanishinda. Guhunga birananira. Nikabaki nasimama. Nguma mpagaze. Niko na sasa sina maneno naye. Mvuga nti je nacho dupfa. Sasa nipigia masasi nini? Aranda siriki ko nikabaki nasimama. Aguma hagaze ngaho. Nilipokuwa katika kusimama. Agumya hagaze ngaho. Ule Soda katoka kule kwa napita kwenda kule. Wa musirikare arengana. Eko napiga masasi. Arasa masasi. Alipopiga macho ngambo hii. Amaze guhindukira maso. Akaniona na shimama. Abona mpagaze. Pale akaacha njia ambayo alikuwa anaenda. Ararekaho yarari koraja. Akaja mbio. Aza vuba. Akafika mbele yangu akasimama. Akani mbele yanje arahagara. Akakamata chongo ya bunduki. Afata ingoho. Akanitia mkifua. Aishira mugikiriza. Tuko pamoja? Turi kumwe.
Tuko pamoja. Turi kumwe. Aliponitia chongo ya bunduki mkifua, amaze kumushira umunwa w'inkoku. Sikuogopa kitu. Sinavuze kintu. Maana nilijua sina makosa naye. Kuko narizyo atafise nawe. Katika kumwangalia, ndiko ndamuraba. Pale. Ubwo nyene. Nikamwona akakamata ile fasi ya kupigia. Mbona afashe kuri charger. Na akapiga. Ararasa. Ndugu yangu. Mwene dada. Wakati alipopiga, amaze kurasa. Kabla risasi alijatoka. Urusoro rutarasohoka. Mungu alinisaidia. Imana irafasha. Nikakamata chongo ya bunduki haraka. Fata wa munwa w'inkoho ubwo nyene. Nikaiteremsha chini. Ndaumanura hasi. Juli sasa ipita katikati ya miguu. Kugira ngo isoro zishakati ya maguru. Turwanira inkoho. Lakini juu bilikuwa bya haraka. Kubera ko byari byo. Maana ningelifanya polepole. Kuko yongira bukebuke. Risasi ingeliningia ndani ya kifua. Urusoro rwari kwinjira ama ndani ya tumbo. Canke munda. Juu ya bya haraka. Kubera gutebuka. Nikateremsha chongo ya bunduki. Manura wa munwa w'inkoho hasi. Kwenye mguu wa kushoto. Kumuguru ukubaba. Na ilipofika hapo. Imaze gushika ngaha. Pale risasi ikatoka. Ahubwo nyene urusoro rurasohoka. Ikaniingia ndani ya mguu. Yinjira mu maguru. Ikaponda mfupo wote ya kwise ikakuwa ni bunga tu. Urasikia igufwa ryose ry'ukuguru. Kuanzia kuligoti iramenagura kuva ku mavi gushika no hejuru. Kuna bakiaka kipande ka mfupa ka hivi. Hasigara agapande k'imfupa kangana gucu. Kuva hejuru kushuka chini. Gushika hepfo. Kuna bakiaka kingine ka kipande ka mfupa tena ka hivi. Hasigara akandi kapande kufuka. Kana pasuka tena ipande viwili. Hejuru kachikamu ipande bibiri. Hapa katikati kote ni bunga tu. Hagati yose ari ifugusa. Na ile wakati muri ico gihe nilisikia ningali na nguvu kidogo ya kusimama. Numvise mfise inkomezi gato ya kwa. Ilikuwa ingali natembea mzuri ndani yangu. Kuko ntiyari bwagenda neza muri we. Nikabaki nasimama na bwana chunga. Mpagaze mfashe umunwa w'inkoho. Sodana akabaki anasimama na bwana munduki. Nawe musirikare kumahagaze amfatiye kw'inkoho. Kunipiga risasi ya pili kamshinda. Bimunani nakunda surusasi rya kabiri. Kanishinda. Nanje kurekura wa munwa w'inkoho birananira. Tukabakia tunaangaliana. Tushishikara turabana. Na alipona na mwangalia na macho ya hasira. Amaze kubona muravye nishavu. Pale alikamata bunduki na kinguvu. Achafata inkoho n'ingomeze. Akaninyanganya. Arayimwaka. Akaninyanganya na kinguvu. Arayimwaka ku ngomeze. Mfupa wote alikuwa anashapondekana. Amagufa yose yari amaze kushakika. Akanitikisa. Aramunyeganyeza. Akaanza kwenda naanguka. Agenda agwa. Ya magufa yote achara, ya mafuga yose achara koroka hasi. Paka chini. No hasi. Amen. Amen. Na pale kwenye nilipigiwa masasi. Aho narasiwe. Hakuna ni hospitali. Nta bitaro biriho. Hakuna ni dispensaire. Nta na dispensaire. Na inapatwa na shida kubwa vile. Hama ndonke ingorane nkizo zikomeye. Tutafanya nini? Ndabigenza gute? Pale kwatokea watu pale. Ubwo nyene haseruka abantu. Aseme baravuga ngo tuende kule mbele karibu ya Kazimia. Tugende ari imbere. Kazimia ndio kulikuwa nakia mabato na kuko dispensaire. Aho Kazimia bahashirira amato hari karibu ya Kazimia. Karibu ya Kazimia. Hafi ya Kazimia. Aseme kuko mfumu moya. Hari umupfumu umwe. Ule nikomesha. Uwo mupfumu ni gitangaza. Hata mfupa ipondekane namna gani. Na magufa yose yagika gute. Nikutia tu hivi. Achagushira kutya. Yeye anaanza kuchanja mkimvuli. Agacagucandaga mu gitutu. Anapakala mudawa mkimvuli. Agasiga umuti mu gitutu. Mfupa yote na jilete. Amagufa kizana. Inajikusanya. Akiyegeranya. Sasa ule njoo mtu tupeleke kwa ile mfumu. Ati uwo mupfumu ni ukuri tumujana kuri uwo mupfumu. Bakanibeba ku brancard. Bamujana kuri brancard. Bakaniingiza mu nyumba ya mfumu. Bamuingiza mu nzu y'umupfumu. Mfumu alipotoka kuniona tu hivi. Umupfumu asohotse akamuraba. Tosha. Nimukureho. Bakanifukuza. Baramwirukana. Bakanibeba. Baramujana. Bakanipeleka Kazimia. Bamujana Kazimia. Njoo kuko ka dispensaire kama kadogo. Niho hari ama dispensaire mato. Asema nitunziwe pale. Kugira ngo bashobora kumuvura. Bakaninyangula bakanifikisha ku mlango ya dispensaire. Baramutera bamushira ku muryango w'ibyo dispensaire. Bakaenda kumuita infirmière kia nitunzi. Baja kuzana mu infirmière kugira ngo amuvure. Balipoenda kumuita, muri ko kuja kumwamagara, bakakuta shetani anasimama. Basanga satani yahaguruka. Infirmière wa dispensaire akakatala. Infirmière w'iyo dispensaire aranga. Hawezi kuja kunitunza. Nashobora kuza ku. Na tu infirmière moya tu alikuwa mwele mugini. Kandi niyo dispensaire yenye yari ngaho muri ico gisagara. Alikataa juu ya nini? Yase kubereke. Alishapata habari. Yamaze kumenya inkuru. Kumbe ule mwalinipiga masasi. Uwo yamukubisa masasi ni ndugu yake. Ni mwene wao. Akasema ya kwamba akinitunza na Mungu akinisaidia nikipona.
aravuga ati nina muvura agakira ndugu yake atapata maneno. Mwene wararonka ivyago. Afadhali ndugu yake asambe na maiti. Vyova vyiza yuko mwene babo aburana n'ikiziga. Akakata. Aravyanga. Ile habari ilipofikia mkubwa wa soda, iyo nkuru imaze gushikira umukuru w'abasirikare, akatuma basoda baje bamlete infirmiere na kinguvu. Arungika abasirikare kugira ngo baje kuzana wa mu infirmiere ku nguvu. Bakanyangula infirmiere na kinguvu. Abasirikare bafata mwa banamleta migulu iko mwewa. Bamuzana amaguru ari hejuru. Eske yule infirmiere banamleta ile hali? Mbega umu-infirmiere bazanye uko onye. Angali anataka kunitunza ule. Uyu arashobora kumvura. Alikuya. Yarashitse. Lakini hakunijia mema tena. Ariko ntiyasubiye gukora ikibi. Akanijia mabaya. Yanyifurije ikibi. Alipofika pale, amaze gushikaho, akasema atapima mguu. Aravuga ngo araza gupima kuguru. Angalie kama ilivunjika. Kugira ngo arabe ko kwavunitse. Japo hiyo hata pasipo kupima, kuangalia tu. Kuraba gusa. Haikuvunjika lakini ilipondekana. Kuguru kwari kwasyagitse. Yeye kwa kuniharibisha akasema atapima. Aramureka uko ntiyabupima. Akakamata huko. Afata ukundi kuguru. Akakamata na huko. Afata nunga. Akaanza kunyonga nyonga. Atangura kunyonga nyonga. Alipokuwa katika kunyonga nyonga. Atangura kuzinga zinga. Ile machenga mfanja kula gruchu gruchu gruchu. Amagufa kagenda bango gruchu gruchu. Nikalia sawa mtoto. Chandangura kurira nk'umwana. Alipomaliza ahejeje akuishia pale. Nihaereje ngaho. Akamata shindano. Afata urushinge. Na uzi. Nurunyuzi. Akaanza kunishona bile bidonda. Atangura kumushona vyabise. Bila hata kunipiga anestesi. Atamuteye na anestesi. Na japo hiyo bidonda ya masasi ishone wake. Kandi igikomere c'amasasi ntibagishona. Banachaka wazi juu sumu ipate njia kwa natokea. Bama bakireka gutyo onye kugira ngo isumu isohoke. Lakini yeye juu alitaka kuniharibu. Ariko ni yagovye kugira ngo amuonone. Ashona bile bidonda byote huko mbele na huko nyuma. Mama ashona vyabisebe vyose imbere n'inyuma. Juu sumu ikose njia kutokea. Kugira ngo ubumara uburaho buca. Ianze kutembea ndani ya kwisa kule minofu yote na kwa. Ubumara buce butangura kugendagenda mu mubiri hose. Alipomaliza kuishia pale. Ntivyagarukiye ngaho. Akakamata shindano ya strepton. Afata urushinge rwa strepton. Shindano ya watu ya tuberculose. Urushinge batera abantu barwaye igituntu. Alipiga na sina tuberculose. Amutera urushinge rw'abantu barwaye igituntu. Alipomaliza kumutera urwo rushinge. Akabambia banitafutie fasi talala. Aravuga ngo bamutera haryama. Na kesho asubuhi atakia kunitunza. Bukeye bwa mu gitondo ngo azoza kumuvura. Bakanitafutia fasi ya kulala. Bamurondera haryama. Kesho asubuhi kumwangalia. Kebwa mu gitondo kuza kuba. Tayari alishakimbia. Basanze yahunze. Haiko tena. Ataki hadi. Tutafanya nini? Turabigenda gute? Na ile wakati. Kandi muri ico gihe. Ali yangu yote ilikuwa nesha badirika. Amaraso yose yari yahendutse. Sumu ya masasi ilikuwa nesha nitawala mie wote. Ubumara bw'amasasi bwose bwari bwamwiriye umubiri wose. Nikawa mweusi kuliko makara. Acarira birasuvya makara. Pale bakapata habari muri ico gihe baronka inkuru ya kwamba pale kuporo kuko bato inataka kwenda Uvira. Yuko hariho ubwato bugomba kuja ibuvira. Bakasema tumbebe haraka ende na bato Uvira. Baravuga ati tumujana ningo ubwo bwato mumujana ibuvira. Bakaninyangula ku brancard. Baramutera kuri brancard. Tulipofika ku bato bashitse ku bwato tukakuta shetani anasimama. Dusanga satani yahagaze. Kapiteni wa bato kapiteni w'ubwato akasema napeleka wapi? Ati mjanye he? Hii maiti iki kiziga taenda nayo wapi? Ndakijana he? Sitaenda na maiti fasi. Sishobora kujana iki kiziga hapa. Bakamubembeleza. Baramwinginga. Lakini akakataa. Alikara. Na waambia sitaenda na maiti fasi. Arababa ati sishobora kujana iki kiziga ahantu. Ndugu yangu. Mwene dada. Huyu Yesu ambaye niko nakushuhudia. Huyu Yesu niko nashingira nta. Si Yesu tu ambaye nilisikia kwa masikio. Si Yesu numvise mu matwi gusa. Lakini ni Yesu ambaye niliona. Ni Yesu nabo rabishije amaso. Kupitia matendo makubwa alikuwa akinitendea. Kubijanye n'ibihamba yankoreye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu alitoka. Yesu yaraje. Akaenda kumgusa mkubwa wa soda. Afata umukuru w'abasirikare. Tuko tu tunaikala pale. Twicaye ngaho. Mkuu wa soda anakuya. Umukuru w'abasirikare araje. Teja wa soda banazunguka wanamzunguka. Abasirikare bamucunga baramuzunguruka. Akafika nauliza kuko nini hapa? Aravuga ati hari biki? Bakamwambia kapiteni akatala uba mgonjwa. Baramwambia ati kapiteni yanse gutwara umugwayi. Kapiteni. Kapiteni. Shuka kumbia. Ururuka umunyeni. Kapiteni anashuka. Kapiteni arururuka. Mwe basi yote mubato toka shuka. Mwese muri mu bwato mururuka. Yote banashuka. Baruruka. Jeni nakatala uba mgonjwa. Kubera kwiwase gutwara umugwayi. Akaambia basoda. Abwira basoda. Mukamate mgonjwa.
fata umugwayi mumuingize ndani ya bato, mumwinjize mu bwato. Bakanichukua, baramufata, bakaniingiza ndani ya bato. mu bwato. Haleluya, amen. Nilipokuwa ndani ya bato, ari mu bwato, akaamuru watu wapande, babwira abantu buburire, na akaamuru kapiteni, panda upeleke bato paka Uvira. Acha tegeka kapiteni ko atwara abantu Uvira. Kapiteni akakamata bato, kapiteni afata ubwato, tukafika paka Uvira, bashika Uvira, na tukashukuru Mungu, tushimira Imana. Lakini ile wakati yote, ariko uwo mwanya wose, nilikuwa ningali mpagani. Yarekira umupagani. Nilikuwa siyaokoka kikweli. Yari bwakizwe na gato. Nilikuwa mkatolika lakini nilikuwa mwenye dhambi. Yari mkatolika mugabo kandi akaba umunyabyaha. Na nilikuwa na moyo mgumu wa ajabu. Yari mutima ukomana yatangaje. Tulipofika Uvira, bamaze gushika Uvira, tulikuwa tulishafanya siku 5. Bamaze gukora imisi 5. Tangu siku walinipiga masasi, kuva umunsi bamurasa, hadi siku tulifika Uvira, gushika umunsi yashitse Uvira, ilikuwa nishapita siku 5. Hari haizi imisi 5. Kweli wa ndugu, bene data, uzima wa mtu, ubugingo bw'umuntu uko mikono ya Mungu, buri maboko y'Imana. Jua iwezekani kuko nibishoboka apigwe masasi, kuraswa masasu, afanye siku 5, amara imisi 5 bila kutunziwa, atavurwa, bila kula, atafungura, bila kunywa maji, atanywa mazi, na awe mzima, ashishikara bari muzima. Ndio maana nasemaka hapana kuogopa mchawi. Nico gituma mbona avuga nti mutinye umurozi. Mchawi ana uwezo juu yako. Umurozi nabo ushoboza afise kuri wewe. Hata apange namna gani, naho yo bitegura gute, kama mkono wa Mungu ngali na kuzunguka, nimba ukuboko kw'Imana kugukikuje, ntazokujana ahantu. Amen, amen. Bakaenda kuleta gari ya ambulance, baja kuzana umuduga wa ambulance inipeleke kwa hospitali, kugira ngo imujane kwa muganga. Tukakatala ya kwamba tutaenda kwa hospitali ya Uvira. Twumvikana yuko tutaja mu bitaro by'Uvira. Maana kwa ile wakati, kubera ico gihe, hospitali kubwa ilikuwa ya Kiliba na ya Lemera. Hospitali nkuru yari Kiliba ni Lemera. Surtout ya Lemera ilikuwa kubwa sana, ilikuwa na daktari basaidwa wa mingi sana. Hospitali ya Lemera yari ifisa abadaktari b'abazungu kandi bakomeye. Bakanipeleka kwanza Kiliba, bamujani Kiliba, na ile gari ilikuwa nalipisha par kilometrage, kandi umuduga warihisha ku kilometero. Tunafika Kiliba, dushitse Kiliba, gari nabakia natungoya pale, umuduga ugumye barorereye, tukaingizwa musala, bamwinjiza muri sala, bakaenda kunipima maradio, baramupima muri radio, ingine byote nibindi byose. Daktari alipokuja kuangalia, daktari agiye kuraba, baada ya kunipiga mashindano maserumu na vingine vyote akunisaidia, akumutera amaserumu n'inshinge, alipoangalia klishe ya mguu, amaze kuroba klishe y'ukuguru, yo akakuta vitu vinaharibika, asanga ibintu byarononekaye, masasi iliponda mguu yote, amasasi yarasyaze ibintu byose. Unaona ikukua mbali, ilikuwa visa vivi, urumva byari hafi na hafi, iliponda kabisa, yaraseye byose kabisa. Daktari alipona hivyo, muganga aravye gutya, akamuita mama yangu mwe tulikuwa naye pembeni, ahamagara umudamu yarari ku ruhande rwanjye, bende bazungumuze quelque part, agende bayage. Na mimi kwenye nilikuwa naikaa, nanje nari nicaye, sikuwa nabaangalia, sinabaraba, lakini masikio yalikuwa nabafuata, ariko amatwi yarabakurikira. Akamwambia mama, aramubwira ati mama, ukitaka mtoto wako apone, nimba ugomba kumwana wakira, tuwahi kumukata mguu, ni vyiza ko tumuchupa, bila kumkata mguu atapona, tutamuchika kuguru ntazokira. Niliposikia atanikata mguu, numvise ko bazochika pale, nikasema haitawezekana, ndabara ubwo nyene bali kumkata mguu, nibishoboka ngo muchike, afadhali msinitunze nikufe, nopfuma mpfa. Daktari aliposikia vile, muganga yumvise uko, akasema basi, aravuga ati none nakata tumkate mguu, ko yase ko tumuchuka, tutamituma kwa hospitali kubwa ya Lemera, turamurungika ku bitaro bikuru vy'Lemera. Lakini tunajua nivyo, ariko urabizi, hata naenda Lemera, naho ngiremera, batakata tu mguu, bazoguca, jua hataponaka tena, ntazokira kandi. Pale akanipima na mabipimo, aramupima n'ibipimo, akamwambia mama yangu, abwira mama wiwe, mfanye nguvu yenu yote, mukore ko mushoboye kose, ifike 13h, ishike saa 7, mulisha kwa Lemera, maze gushikira Lemera, na pale ilikuwa 11h, ico gihe hari saa 5. aseme juu ikipita ile saa nijarengana ayo masaha, musitumainie tena mtu, ntimwizere umuntu. Kwanza sijui nini namweka imasikio yote, ni Mungu tu, sinzi ukuntu mukiriho, ni Imana gusa. Amen, amen. Tukatoka haraka, duca tuhava ningoga, kufika kugari, dushitse ku muduga, tunakuta shetani anasimama, dusanga satani yahagaze. Shoferi wa ambulance, mushoferi wa ambulance akakata, aranka, hawezi kunipeleka Lemera, ntashobora kumujana Lemera. Aseme daktari ba Lemera balikatalaka, abacha balikatalaka gari senda Lemera, Uvira barasi miduga ntige. Kama tunapenda kwenda Lemera, mugomba kugenda Lemera, turudie kwanza Uvira, musubiri Uvira, tulombe ruhusa njo tuende Lemera, musabu ruhusa kugira ngo tugende Lemera. Uvira ni huko kwa mfano, Uvira ni nkari, Lemera ni huko,
Iremera ni nk'iyi. Hapa tuko ku 25 km. Turi ku birometero 25. Turudie tena 25 km Uvira. Dusubire ibirometero 25 Buvira. Kisha tukiesa kwenda Lemera. Hama tugende Lemera. Na beko bananyesabilia masaa. Kandi bariko baramparurira masaa. Alipokata nikasema basi. Amaze kwanga ndavuga nti basi. Turudie Uvira. Tusubire Buvira. Kama nikufa nikufa. Nimba rugupfa. Twende Uvira. Tugende Buvira. Churi kwa nenda tunalala. Agenda ryari. Hakuna gari ingine tanibeba. Nta wundi mudugu uhari. Ya batu ya kubeba ya transport. Nta miduga ya transport yari ihari. Tukatoka tunaanza kurudia Uvira. Tutangura gusubira Buvira. Ndugu yangu. Mwene dada. Huyu Yesu ambaye niko na kushuhudia. Huyu Yesu ndiko ndakushingira intahe. Ni wa ajabu. Ni w'igitangaza. Haleluya. Amen. Sheikh kutoka tu tuanze kwenda Uvira. Dukase kugira ngo tujye Buvira. Tukakutana na makuu ya Yesu. Dukura n'ibitangaza vya Yesu. Tukakuta gari ya badokteri ya Lemera. Duhurana n'umuduga w'abadokteri b'Iremera. Ya bale badokteri bazungu. Baba dokteri b'abazungu. Iko natoka Uvira iko nenda Lemera. Ivuye Buvira iri kiraje Lemera. Pale bakabashimamisha. Ubwo nyene barayihagarika. Mgonjwa huyu. Umugwayi nguyu. Banasema ikifika 13h yafika Lemera na kufa. Bavuga ngo ni sasa bigeze atarashikira Lemera. Bazungu bakanikamata. Abazungu baramwakira. Bakaniingiza ndani ya gari yao. Bamushira mu miduga wabo. Land Cruiser bakanilalisha muni. Land Cruiser bacha bamuryamikamwo. Bakakimbiza gari ya ajabu. Umuduga barawirutsa bitanga. Njia kukimbiza gari. Kubera kwirukana umuduga. Fika munjia tukagonga mbuzi. Munzira bagonga impene. Ikakufa na tukaendelea. Ubwo nyene irafa turabandanya. Kwa neema ya Mungu. Kubw'ubuntu bw'Imana. Tukafika Lemera na 12h30. Dushikira Lemera saa 6:30. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tulipofika kwa hospitali ya Lemera, dushitse ku bitaro vy'Iremera, badokteri bakanyangaikia sana. Abadokteri baranda bacha. Bakanitunza ya ajabu. Baravuramwe bitangaje. Nikiwa kuangalia. Na ngiye kuraba. Damu hakuna tena. Amaraso ntayo. Damu yote naisha. Amaraso yose yakana. Tutafanya namna gani? Turabigenza gute? Ni hospitali ya kanisa. Ni bitaro vy'ishengero. Bakristo walikuwa wanashitoa sana kuongezeana damu. Abakristo baritanga mu gutanga amaraso. Bakaita bakristo. Bahamagara bakristo. Baje haraka kunyongezea damu. Abakura ngo baze bamongerereza amaraso. Kukakuya bakristo 40. Haza abakristo 40. Bakakuya kunyongezea damu. Baza kumwongereza amaraso. Kukatokea shida nako. Naho vingorani. Kati ya bale bakristo bote balikuya. Muri abakristo bose baje. Hakuna hata mtu mmoja. Nta muntu numwe mwenye damu yake inafanana na yangu. Amaraso yiwe sana yanje. Mimi niko na A positive. Wewe rafise A positive. Katikati ya bote hakuna hata mweko na A. Muri abo bose nta numwe rafise A positive. Na japo hiyo Lemera bazo kuongezea O. Na kandi mu bitaro vy'Iremera ntibashobora kukongera amaraso ya O. Juma jifunza kuona kama babona yuko kuongezea O batu yote kongera O abantu bose baadaye naletiaka magonjwa mwe balimuongezea. Achazanira indwara uwo bongereje amaraso. Ni damu tofauti na yake. Kuko na amaraso atandukanye nayi. Badokteri bakasaba basi tu abakie kwanza. Baravuga ati basi narorere gato. Tuangalie mwa 2 jours. Mu minsi 2 njoo tuone kisi utafanya. Turabingene tuzobigenza. 2 jours ilipopita. Iminsi 2 irenganye. Haleluya. Amen. Nikajikuta na kuwa na damu tele. Nsanga afise amaraso menshi cyane. Bila kuongezewa na mtu. Nongerezwa amaraso. Mungu akanyongezea damu zake. Imana ubwayo nyongereza amaraso. Na ile wakati wote nilikuwa mpagani. Kandi ico genda n'umupagani. Bwana Mungu anawapenda hata wapagani. Bene dati Imana irakunda n'abapagani. Uko nakuta watu wengi humu. Imana irakunda abantu benshi ngaha. Banasarau bandugu yabo jini wapagani. Naco bitwaye nabo b'umupagani. Banasarau baba babo jini wapagani. Ntukagaye abapagani. Baba yake mzazi yako anatokea kule. Umuvyeyi ariko aragenda genda. Akimuonea kwa mbali. Amuonye kure. Ona hii pepo nawe inakuya. Raba hii pepo na yije. Hii nini? Hii nini? Niki? Ona hii pepo nawe inakuya. Raba ona hii jaribu nawe inakuya. Raba iki kidamoni ki. Baba yako alikuzala? Uko namuita pepo? Akuiti daimoni. Ni baba yako. Niso. Haiko pepo. Si pepo. Hata ni mpagani. Ni mpagani. Mungu anamjua. Imana iramuzi. Na nampenda. Kandi aramukunda. Je, nina kukufanya wewe uzaliwe na mie? Kubera Imana itagiza ngo uvyagwe. Lakini akakufa uzaliwe na ule mulevi. Kugira ngo uvyagwe ni uri amborevu. Akakufa uzaliwe na ule mpagani juu ya nini? Kubera Imana yemeye kuvyagwa mu mpagani. Alimupenda. Nuko agukunze. Na anamjua. Arakuzi. Na Mungu anatayarisha kupitia wewe. Kandi Imana ikene gucira kuri wewe. Okay. Kugira ngo ikubone. Mama yako aokoke. So akizwe. Ndugu zako baokoke. Nyoko akizwe. Njoo hivyo ulishaka tupilia bandugu yako. Nisho kituma wataye bene wanyu. Au kwako na bajali tena. Nukibitayeho. Bandugu yangu ni bakanisa. Bene data nabishengero. Bakanisa. Bene data nabishengero. Ndio tuko bandugu yako. Ego bene. Lakini Biblia inasema nini?
ariko Bibiliya ivuga ngo asiyejua kutunza bakwake hasa utazi gutunga urugo rwiwe bale balizaliwa na itumbo moya abo bavukanye mu ndimi mwenye ajui kubatunza utazi mwenye ajui kubashughulikia utazi kubitaho Biblia inasema Bibiliya ivuga yuko ule mtu ni mubaya kuliko muganga uwo muntu ni mubi gusumba ikintu cyose. Rudilia jamaa yako nusubire ku muryango wawe tengeneza na jamaa lako nutunganye n'umuryango wawe patanisha na jamaa lako ni wiyunge n'umuryango wawe. Biblia inasema nini? Biblia ivuga ngo iki? Ukija kutoa sadaka ugiye gutanga amashikano na ukifika pale kwenye mlango ushitse hariya ku muryango unakumbuka ukibuka ati niko na neno na mtu fulani mfise icyo mfana naka. Biblia inasema Biblia ivuga ngo usitoe kwanza sadaka, utange ishikano acha sadaka yako pale, banza ugende rudia subirayo uende upatane na wale wewe, ugende wumvikane nuwo ukishapatana nao umaze kumvikana nawe pia sasa utoe sadaka yako nuze rero utange ishikano na Mungu ataikubali kandi Imana izobyemera. Lakini wewe ariko ushakuwa bwadui na jamaa lako, umaze kuba umwasi n'umuryango wawe na ndugu zako, au umwasi na bene, wadui na wazazi wako, umwasi n'abakozi bawe. Lakini uko unaona tu ni bien, ubona yuko ari vyiza haiko bien, hasi vyiza. patana na bakwenu ni wiyunge nabi wanyu na uwalete kanisani kandi bazane mwishengero na waokoke na bakizwe kama kisi wewe unaokoka nkuko nawe wakijijwe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Baada ya siku 2 misi 2 nikajikuta nakuwa na damu tele, nsanga mfisa maraso menshi. Yesu akaniongezea damu. Yesu anyongereza maraso. Ingawaje nilikuwa mpagani simujui, naona ari mupagani, lakini niko naona matendo makubwa yake. ariko nabona ibitangaza vy'Imana. Baliponiongezea damu, bamaze kunyongereza maraso, daktari akasema kisa anakuwa na damu. Daktari avuga ati kubera ko afisa maraso tumuingize sa salle d'opération. Tumwinjize rero muri salle d'opération. Mnachoka? Murarusha? Muningiza tumuingize sa salle d'opération. Reka tumwinjize muri salle d'opération. Bakaniingiza salle d'opération. Bamwinjiza muri salle d'opération. Baliponiingiza salle d'opération, bamaze kumwinjiza muri salle d'opération, daktari alipokia kuangalia mguu. Daktari aje kuraba kuguru. Kukuta mguu wote mukwisha imekwisha kuoza. Asanga ukuguru kose kwaraboze. Daktari akaanza kuuliza. Daktari atangura kubaza, nani mwenye alishona? Ninde yamushonye? Ule infirmier wa Kazimia. Wa mu infirmier w'Ikazimia. Akaniletea shida. Anzanira ingorane. Aliposhona bile bidonda, amaze kushona ivyo bisebe, sumu ilikosa njia ya kuwa natokea. Isumu yabuza hica. Ikaanza kutembea ndani ya kwisi. Itangura kugenda mu bibero. Na ikaozesha ile machenga yote ya mifupa na minofi yote. Ituma yabagufwa yamenaguritse yose abura. Daktari alipona vyote vinaishaoza. Muganga amaze kubona ko amagufwa yose yaboze, akaopere. Arabaga, akatosha bile buchafu byote ndani. Akuramo wa muchafu wose wa mwanda. Hapa katikati ya kwise pakabakia wazi. Hagati y'ibibero ya kwise harangaye. Kale kamfupa kadogo huku chini kuligoti, kale kadogo ka hivi. Kagufa gato kari gasigaye hepfo. Na kadogo ka huku. Na kandi gato ko hapfa. Hapa katikati kote wakia wazi. Hagati hasigara hagaragara. Alipomaliza kutoa uchafu yote, amaze gukura mu muchafu wose, akanitia kibichuma. Ashiramu icuma. Bana chomeka buchuma buwili hapa. Bachomeka ivyuma bibiri ngaha. Unatokea hivi. Bisoko na bungine buwili huku kushenu bunatokea hivi. Nibundi bubiri kumavi. Bana kata kichuma maki amo kia kabambi kia bana kinyorosha hivi. Bafata ichuma kirekire barakigorora. Kisha banafunga masinga hapa na ule masinga bana bashira ha masinga haruguru no hepfo. Sasa nikakuwa nafanya hata natembea na bekie. Mugihagana na bekie. Kile kichuma ndio kinakuwa sawa mfupa yangu. Ico chuma kikamera nk'igufa giwe. Kuna mfupa. Kuko ngaha nta kichuma kinabana futi. Nagufaringa ichuma cyafata ngaha mu kibanza cy'igufa. Na wakati huo muri ico gihe karibu wa ndugu wote bene data bose walinikimbia. Baramunga. Sikuwa na ndugu tena. Ntiharagifise mwene data. Sikuwa na rafiki tena. Ntiharagifise umugenzi. Nilibaki na mama peke yake. Yasigaranye mama wiwe gusa wenyene. Nilikuwa kanisha kwata na fiema, nilikuwa na fiancé pendant 2 ans. Yarafise umwigeme yari yafiyanshije. Nilikuwa na ngoa tumalize masomo njo towane. Yarasigaye kwa heza amashuri bakagira mariage. Lakini nilipopatwa na shida, ariko maze kugira ivyago, yeye njo alikuwa wa kwanza kuninawa. Niwe yari bayi wa mbere wo kunkaraba na kunikatala. Aranyanka.
Nikabakia pale kwa hospitali ale Remera na mama peke yake. Nsigara mu bitaro vy'Iremera hamwe na mama turi twenyene. Tutaishije? Tuzobaho gute? Atujulikani Remera. Nituzi Iremera ntibatuzi nta mahera dufise. Nta mwene data dufise. Lakini ndugu, ariko huyu Yesu niko nakushuhudia. Huyu Yesu niko namushingira Intahe. Ni wa ajabu. Ni w'igitangaza. Yesu anasema, Yesu aravuga ngo msisumbukie maisha yenu. Nimwiteho ku bugingo bwawe. Mkisema mule nini? Ngo murye iki? Munywe nini? Munywe iki? Wala miili yenu muvae nini? Canke ngo mwambare iki? Aseme uangalieni ndege za angani. Nimurabe inyoni zo mu kirere. Awapandi, ntibabiba, awavuni, wala wakusanyi galani. Awakusanyi galani. Canke ntibashira mu kigega. Na baba yenu wa mbinguni walisha hao. Na se wa mwijuru arabagaburira. Yesu anauliza, Yesu arabaza, nyinyi je, mwebwe gute? Si bora kuliko ndege? Mwebwe ntimusumvye izo nyoni. Mwenyeko unalisha mandege atashindwa kulisha wewe. Umuntu arisha inyoni azonanirwa kukurisha kukugaburira wewe. Yesu alinitendea maajabu. Yesu yankoreye ibitangaza. Yesu alikuwa anatoka. Yesu yaraza. Niko hapa sijui watu sijulikani. Ndingana numwe tuzi nani. Lakini Yesu atatoka. Ariko Yesu anapanda kule chuku milima. Akaduga ku misozi. Unaona nagusa mama moja. Akakora ku mukenyezi umwe. Mama anakuwa lukitunga ku mugongo. Uwo mukenyezi akaza n'igiseke ku mugongo. Mabunga manini. Ibiharage ifu. Akaza kizanye. Anakuya. Akakizana. Eko nauliza. Abaza. Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri hehe? Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri hehe? Sale ya kwanza Joy. Sale ya mbere ngi. Nilikuwa msali privé mpeke ya kwanza Joy. Yani muri sale ya mbere ati. Amuri njoo nani? Amuri ninde? Banamwambia Amuri njoo. Amuri nguyu. Na muangalia simujui. Nkamuraba ntisi. Yone nyangalia ni juu. Akanda watu. Wewe njoo Amuri. Wewe ni Amuri. Ndio mimi njoo Amuri. Ni jewe Amuri. Bitu yako hivi. Bintu vyawe ngi. Nani ananitumia? Ninda bindungiki. Yes. Yes. Haleluya. Amen. Utaona Yesu anatoka tena. Nabonye Yesu anaenda kugusa mtu wale anaenda mu misozi hari. Papa anaingia tu mshamba yake ya mizuzu na bisamunyu. Umushinga naye akaza afise mizuzu hamwe n'ibitoki. Anakata mikungu 6. Akafata ibitoki bitandatu. Funga pamoja. Avyose akabitekera hamwe. Anakiana ukicho. Akaza bizanye. Anakiana uliza. Akaza baza. Sale ya kwanza iko wapi? Sale ya mbere iri he? Amuri njoo nani? Amuri n'uyu. Amuri huyu. Amuri nguyu. Wewe njoo Amuri ndiye. Wewe ni Amuri. Bwana. Nilikuwa naomba. Nase. Mungu akanyeleza. Kata mandizi pelekea Amuri kwa hospitali. Imani rambaratishira Amuri mu bitaro. Nikajiuliza mie ni nani baya? Ndibaza jewe ndinde. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Acha kujizarau. Reka kwisuzugura, kwigaya. Acha kujizarau. Reka kwigaya. Mungu anakujua. Mani rakuzi. Mungu anakuona. Mani rakubona. Biblia inasema. Biblia inavuga. Akishafungua Mungu. Amaze kugurura. Hakuna mwenye anaweza kufunga. Haushobora kugara. Usiogope. Utinye. Usiogope. Utinye. Jipe moyo. Ni wihu umutima. Ile shida uko nayo. Humirizie. Ile magumu uko nayo. Ibibazo ufise. Ile matatizo uko nayo. Ingorane ufise. Mungu anaijua. Imana irazizi. Kwa wakati wake. Mu gihe cyayo. Atakufungulia milango ya baraka. Azokugurira umuryango. Atakufungulia milango ya baraka. Azokugurira imiryango y'umugisha. Na atakubadilishia historia ya maisha. Nazohindura akahise kawe. Amen. 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 Mungu akanilisha kimaajabu. Imana irangaburira mu buryo bw'ibitanga. Tuko tu tunekala pale. Twicaye nguko. Tunaona mama moya njoo anakalaka nafungula ile hospitali yote. Umukenyezi umwe yama yugurira ivyo bitaro vyose. Na yeye njoo bazungu alimpatika nafungula ya madepo ya bitu byote. Niwe abazungu bayifunguzo n'amadepo yose. Anafika pale ananihubiri. Araza atangura kumubwira ubutumwa. Na ikale niko namsikiliza. Nanje ndamwumviriza. Sana namaliza. Ahejeje. Mama muvyeyi. Twende kwanza kadogo. Tugende gatoya. Banaenda. Baragenda. Aenda kufungula depo ya bazungu. Agenda kufungura depo. Kwenye stoki ya machakule na ja. Ahari stoki y'imfungurwa zuzuye. Anakata kibase kya kabembe anatia pa. Afata kibase kinini ashira ngaho. Anakata mkono ya ngombe. Afata ukuguru kw'inka ashira muri cha kibase. Anakamata ukiki bidoki ya ukia anatia ndani. Afata kibido chama ukia ashira muri cha kibase. Anakata mchele anatia ndani. Afata umusheri ashira muri cha kibase. Igikopo kya nido anatia ndani. Igikopo cyane ndashira muri cha kibase. Ndagara anatia ndani. Afata indagara ashira muri cha kibase. Beba kwanza mama upeleke urudie tena. Jana hama wongera ugaruke. Mama analeta anarudia tena. Mama wakabijana akongera kagaruka. Akongera kamuhibinda kazana. Mungu akawa ananilisha kimiujiza. Imana ikangabura mu buryo bw'ibitanga. Ugonjwa mwenyana mbele na nyuma. Uri imbere y'Imana. Lakini kila siku asubuhi. Iminsi yose mu gitondo. Nakuwa nakunywa maziwa ya nido. Hanywa amata ya nido. Haleluya. Amen.
nikawa sawa ka patron katoto kwa hospitali nijaposti na kitu mbaho umuntu w'umwana w'umupatro mu bitaro tombuze. Mungu akanigaramia. Imana iranyitaho muri byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nikaikala pale kwa hospitali ya Lemera. Mbangaho ku bitaro by'Iremera. Nikafanya hako mwaka mzima. Mara y'umwaka wose. Bitu abikamatiki. Ibintu ntibifatike. Bitu binakata. Ibintu bikanga. Na badoktera balipona hiyo. Abadoktera bamaze kubona ivyo. Bakanijia. Baranzira. Bakanyelezea kijana Amuri. Barambara ati wa musore wa Amuri. Problema yako inatushinda. Ingorane kibazo chawe kiratunaniye. Kwa hiyo tunaamua kukutuma Burundi. Kubw'ivyo duhisemo kukurungika i Burundi. Ili kule nako bende bapime kugira ngo nabo bagende bagupime. Baone itakuwa namna gani. Barabi ingene bizogera. Lakini bakanipatia condition. Ariko bamuha amategeko. Mbele ya kutoka hapa. Imbere y'ukuva ngaha. Paka uache walipa franga ya mwaka mzima. Paka ugendurisha amafaranga y'umwaka wose. Ambayo unaikalia kwa hospitali na maoperasyon zote ambayo ulipata. Wamaze ngaha mu bitaro na maoperasyon yose twagukoreye. Bakanipiga kifatire kia ajabu. Bampa facture iteye ubwo. Tutatosha ile pesa wapi? Ayo mahera tuzoyakura. Hata kuishi tunaishi ni kwa neema tu. Kubaho tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana. Hatuna mbele hatuna nyuma. Nitufise imbere n'inyuma. Ndugu yangu. Mwene dada. Isaya 40:28. Isaya 40:28. 40:28. Isaya 40:28. Inasema hivi. Ivuga ngo Mungu wa milele. Imana y'ibihe byose. Muumba miisho ya dunia. Waremye isi n'ijuru. Azimii wala achoki. Azimii wala achoki. Ntaruha canke ntaruha. Akili zake hazikuchunguziki. Imisi yiwe ntiharurika. Mungu wetu achokake na kusaidia. Imana yacu ntiruha no kugufasha. Mungu hawezi kuchoka na kukusaidia. Imana ntiruha mu kugufasha. Ni wewe unachoka na kumuomba. Ni wewe hano kumusenga. Ni wewe unachoka na kufunga. Ni wewe uruha mu kugusenga. Ni wewe unachoka na kumjulisha shida na mahitaji yako. Ni wewe uruha kugira ngo mubwire ibibazo vyawe. Lakini yeye ariko we hawezi kuchoka. Ntashobora kuruha. Yesu alitoka. Yesu yaraje. Akaenda kumugusa bofre yangu Kananga. Aja gukora kuri bofre wiwe Ikananga. Muramu wiwe Kananga. Walikuwa nao wa grand sere yangu. Afise mukuru wiwe, mushiki wiwe. Walikuwa balishaachana. Bari baravanye. Ule bofre alikuwa Kananga. Uwo muramu wiwe yari Kananga. Akakumbuka Uvira iko na nyumba. Kandi Uvira yari afise inzu. Acha ende nuzishe nyumba yangu. Reka nje kugurisha inzu yangu. Akafika Uvira nyumba ya mzuri. Ashiki Uvira hari inzu nziza cyane. Akauzisha ile parcelle. Aragurisha iyo parcelle. Akampatia franga ya parcelle. Bamuha mahera iyo parcelle. Sana alitaka kwenda. Agovye kugenda. Mtu mmoja akamwambia ndugu. Umuntu mwe aramubwira ati mwene dada. Hata ulishaka achana na ule dada. Naho watandukanye n'uri ya mugore. Njoo utasikia bofre yako yuko mgonjwa Lemera ukoze kwenda kumwangalia mbele yako. Menye yuko bofre wawe muramu wawe ari mu bitari Lemera. Angalia bofre yako. Genda urabe muramu wawe. Akapanda gari paka Lemera. Acha yurira umuduga ajire Lemera. Akatuangalia. Araza kutura. Aye huko wapi? Umeze gute tuti wapi? Abadokteri banashindwa. Abadokteri vyabanani. Lakini wanatupatia condition. Ariko baduhaye amategeko mbele ya kwenda Burundi. Kugira ngo mbere ko tuji Burundi. Paka tulipe facture ya hospital. Kereka turishe facture y'ibitaro. Na hatuna chochote. Kandi nacho dufise. Akatuambia ntukana mie sina kitu. Arababara ati vyukuri naje ntacho mfise. Lakini $10 hii. Ariko amadolari 10 abafashe dolari 10. Basi tukakamata tukasema tunashukuru. Basi mbaki bia mimi naenda. Sawa baba wende bia bofe. Gena na mahoro Imana. Akaanza kwenda. Aragenda. Akaanza kwenda. Atangura kugenda. Kufika hapa. Ashitse. Atake kwenda. Asubira na mkokota. Yesu aramukwenda. Yagenda Yesu akamukwega. Yagenda Yesu akamukwega. Yesu anamkokota. Pale nakuyo. Aragaruka. Mama. Wapi wanalipia facture? Nihe barihira facture. Munipeleke hapo. Munimunjane. Bakampeleka kule. Baramujana ho barihira facture. Facture ni ngapi? Facture nanga. Franga yote. Aya yose. Alifapa mwaka mzima. Amahera kwa. Alitumia madawa mingi na operation mingi ilifanyika juu yake. Ama operation yose ni miti bamuhaye. Akakamata ile franga yake ya parcelle. Afata ya mafranga yose yagurishije iparcelle. Ama dollar. Akalipa 3 kare ya franga lusha parcelle. Ari hama franga yose yagurishije iparcelle. 3 kare akanilipia hospitali. Amurihira ibitaro. Enkare njoo akabakia na mfuko. Mana kimwe cha gatatu mu mufuko. Basi mimi naenda mbakie sasa salama. Ndagerero musigara mahoro. Yo wende mzuri bofre wende mzuri. Genda mahoro buramwa. Wende bien. Genda mahoro bien. Akaenda. Aragenda. Yesu anatulipia hospitali. Yesu arandihira ibitaro. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hapana kutegemea mwanadamu. Ntiwizere umwana w'umuntu. Mwenye anapanaka ni Mungu.
utanga ni Imana. Mungu akisema nakupatia, Imana ivuze ngo ndaguha. Nani mwenye atapinga? Ninde yoharira? Hakuna mwenye atapinga. Ninde yoharira? Hakuna mwenye atapinga. Na muntu numwe yoharira. Tumishi wa Mungu Elia, mukozi w'Imana, eko ile fasi na njaa ya ajabu. Yari ahantu asonje cyane. Anafichama pale basimungu. Yinyegeje bantu ntibamwice. Hakuna chakula, hakuna kumpatia. Ntawa muhindya. Lakini Mungu ariko Imana akaordone bibombobombo, itegeka ibikona. Bibombobombo ibikona bimulete nyama na mkate. Bimuzanira inyama n'imikate. Eske kibombobombo za kuletea mtu nyama? Benga igikona kirashaka kuzana umuntu nyama. Kibombobombo za kuletea nyama. Igikona kirashaka kuzana. Isiguse atako. Nikikoreko. Lakini Mungu jua aliordone. Ariko Imana irategeka. Bibombobombo bikakuwa namulisha Elia. Ibikona bigaburira Elia. Nawe tulia, ihangane, tulia, tekana. Mungu asipopitia wa Kristo, Imana inashaka kucha kwa Kristo kukusaidia, kugufasha, atapitia bibombobombo, izocisha kubikora abapagani, abapagani, atapitia wapagani, ibikona n'abapagani, atapitia mkono wako, azagushikako, atapitia jamaa lako, azoca ku muryango wawe. Jipe moyo, niwitekana, usijulize vya mingi, niwibaze byinshi, usijiwaze vya mingi, niwibaze byinshi, ngutekereze byinshi, ujitulize, wewe niwihanga, sema yote namwachia Mungu. Fugati vyose Yesu wangu ashughulike. Yesu kiwa lala kusikizi bila problem, kajewe ntangorane mfise, na utaona mkono wa Mungu, uzobona ikiganza c'Imana. Haleluya, amen. Sasa tulishalipa hospitali, yaratugaruye bana nipatia ruhusa ya kwenda, aduhuruhusa hospitali Burundi. Ibitaro bimwe taenda namna gani? Nzogenda gute? Taluwe gari namna gani kuleta Burundi kwenda nalala? Nzokota umuduga kutunkuri Remera kushikani Bujumbura ndyame. Bakanitosha bile machuma, bamukuraho vya vyuma, bakanitia plâtre, bamushiraho plâtre, nikaikala pale, yicara ngaho. Tuko nangoya tuende sasa, tuenda je? Bari bategereje kugenda, none turagenda. Tunakosa gari na tuna frank, twabuze umuduga ko tamahera dufise. Lakini ndugu, ariko mwene dada, huyu Yesu ni waja, huyu Yesu ni wikitanga. Haleluya, amen, haleluya, amen. Niko tu naikala hivi, nicaye gutya, niko mafadhaiko, ndiko mama yangu naye pale mafadhaiko, ndiko ndiyumvira, naikala tu hivi, nihebuye kusikia tu gari nakuye, numva umudugura. Angalia, ngekura Land Cruiser ya mpya, Land Cruiser shasha, bazungu banashuka, abazungu barururuka. Amuri, 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 ujitayarishe, niwitegure. Kesho ejo tuko nakupeleka Burundi kwa hospitali, uzokujana Burundi mu bitaro. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ni nani? Nje ninde? Kari namna hii ampeke juu ya ninde aza kuri jewe. Mungu wetu ni mzuri, Mana yacu ni nziza. Acha nimtumikie na courage, reka mukurire n'umwete, maana alinisaidia sana, kuko yaramfashije cyane. Na ile siku ya safari, ico gihe cy'urugendo, kukaja pasteur mmoja wa Sepake Lemera, Pentecote Lemera, haza umupastori mwe Sepake Lemera, katika kitabu cha Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza, aramwigisha mu gitabo cy'umusiguzi 12. Soma Mhubiri sura 12 mstari wa kwanza. Umusiguzi 12 ku murongo wa mbere. Umusiguzi 12 ku murongo wa mbere. Kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika aho uzovuga uti nta kinezereza. Amen, amen. Alipomaliza kunihubiri pale, amaze kunyigisha ngaho, akanieleza, arambarira ati, kijana Amuri, musore Amuri, mahali poto taenda, auzoja hose, usisahau neno, ntuze wibagirwe ijambo. Bazungu bakanibeba, abazungu baranjana, bakanileta paka hapa kwa hospitali Burundi, baranzana ngaha mu bitaro, bakanifikisha kwa hospitali Prince Regent Charles, banshikana muri bitaro Prince Regent Charles. Nilipofika pale, maze kuhashika, bakanitia msale ya urgence, bamushira muri salle d'urgence. Nilikia na ile maklishe ya radio ya kule, yazanye ya maklishe ya radio ya kuya hariya. Daktari wa kwanza akakuya, daktari wa mbere araza, akakamata klishe ya radio juu ya mguu, arafata klishe ya mbere kuangalia, araraba. Alipoangalia, amaze kuraba, pale nikaona, akashtuka, mbona arakangutse, arakangutse. Aliposhtuka nikasema basi, amaze gukanguka ndavuga nti basi, sitaponaka tena, sinzokira kana. Lemera banashindwa,
mera vyabanani bananituma Burundi asenje ko bataweza bandungitse Burundi ngo nibo Burundi bazobishobora daktari banja kushtuka none abadokteri batangiye gukanguka sitapona kate sinzoki aliposhtuka amaze gukanguka akachia chini anaenda ataweza ashira hasi kesho mwingine anakuya anaangalia bukebwa hunda kaza karaba gashirasa kagenda nikafanya pale kwa hotel Prince Regent amarimisi gaho mu bitaro kuri Prince Regent miezi mbili amezi abiri hakuna daktari mwana nigusako nta muganga numwe aramukorako nabote balifanya maaksida na balivunjika aye abagize amaksida bakavunika anafika ile siku nabanza kumintervenir yake ashitse ico gihe bagatangura kumukora lakini byangu bikashindikana ariko ivyanje byarananiranye na kwa mwisho amaherezo daktari moya mu Rusia umudokteri mwe mu Rusia jina yake Jonsibekov Teljan izina ryiwe niryo mwumvise ule daktari uwo mudokteri Haleluya amen Haleluya amen mnachoka wala tumalizie bandaje basi daktari uwo muganga akaona bataacha mtu vile vile ararabati uyu muntu sino mure kukobonye akatuma banikamati aravuga ngo nibanzane bakaniingiza msali d'operation bamujana muri salle d'operation baliponiingiza msali d'operation bamaze kumwinjiza muri salle d'operation akanifanya stile moja ya kule kwabo agira sinyi mwe yiwabo hapa hakuna mfupa hapa aha nta gufwa ririyo lakini akafanya namna gani yagize gute akaanza kubuma unaona sele ya kinga murabona amaseri y'ikinga ngablo masinga singa hivi amaseri y'ikinga ndio nakata blo masinga bakiganga saba nguvu afata ya amaseri y'ikinga hapa kanatokea huko kana akinjiza ngaka kasokera ngaho agasoka ngano ngano anakamata kichuma iko saki kikomo afata icyuma kimeze nk'igikomo akakizinga ko kuri amasinga agashira kimwe ngaho ikindi nga kisha anakamata machuma ya kunyoroka agafata ivyuma bigororotse na hii anaifunga na mabulo hivi ikiyazingiye ko akagifunga na maburo maneba anaifunga na mabulo bagenda bafunga na maburo yake mgulu uyu kuguru inakuwa sawa iko ndani ya ngoma pale ukamera kuri mu ngoma anazunguka saa ngoma kukakikuzwa n'ingoma katikati hama icyuma hagati natembea na mabeki akagenda na mabekiye hapa hakuna mfupa nta lakini hivi machuma sanje binakuwa sa mfupa yake nta gufa ririmo mugabo bya vyuma bikaba igufa ryiwe haitafanya hapa pata kutampa vile machuma binaibana vile bya vyuma bigafata neza nikaikala pale yicara ngaho huko Bujumbura atakuwa anajulikana huko ino nta muntu yaramuzi lakini Yesu ariko Yesu haleluya amen ni mzuri ni mwiza nikajiuliza ya mara hiyo mie na Mungu ni nini ndavuga none jewe ni Imana mie na Yesu ni nini jewe na Yesu utaona Yesu anatoka ukabona Yesu araje anakuja huku Nyakabiga akaza hamwe Nyakabiga anagusa mtu agakora ku muntu unaona tu mama nakuya kabona umumama mara umuvyayi mwakaza lukitunga lunaja chakula akaza uruseke rwuzuye indya Uvira Lemera nilikuwa nekala mu bushambre yangu mwenye peke Lemera yari mu cyumba ciwe cha wenyene lakini ku Prince Regent nilikuwa mushambre batu 22 ariko kuri Prince Regent mu cyumba kirimo abantu 22 batu 11 huku abantu 11 muri ruhande 11 muri ruhande nyenjo nilikuwa wa kwanza hapa niwe ari ku gitanda ca mbere gitangu mama natoka Kamenge na lutongoleko hapa ukabona umumama umaraje n'uruseke lutongoleko la chakula guzu ivyo indya anafika hapa ananyangalia agashikaho ndakandaba anaangalia pale akaraba hari anaenda kunaangalia akaraba anafika kule mwisho akafika akagera ku mwisho anauliza akabaza kitanda ya kwanza iko wapi igitanda ca mbere kiri Amuri jo nani igitanda Amuri ni Amuri jo lolishapita Amuri nguyu wa musize mimi nani wangu jendinde Yesu ni wa bien Yesu ni wa bien Yesu ni wa bien Yesu ni mwiza kama mtu kama kabure akanuka hovyo Yesu anakapatia valeur Yesu akaha icubahiro mama nakuya wanje wa Amuri sasa ndio menjo uwo muvyeyi akaza ati niwe Amuri ateni jewe Mungu aliniambia nimpelekee Amuri chakula kwa hospitali Imana yabere ngo nshira Amuri ndya mu bitaro nikapokea bima chakula ntakirizo mfungurwa haleluya amen atatoka naenda Kamenge akagenda mu Kamenge anagusa mtu kana anauliza Amuri jana akakora ku muntu akaza baza ati Amuri yari he akaendelea na kunilisha hapa kimiujiza ashishikara ngabura mu buryo bw'ibitangaza na ile wakati kandi ico gihe watu wa hapa kusepebu walikuwa nakia kunihubiri abantu bo ngaha ku ntango baraza kumbwira ubutumwa na katika wale walikuwa nakia kunihubiri kandi muri abo bambwira ubutumwa evangeliste harimo abavuga ubutumwa bashemas
harimwo abajenama na kulikuwa mmoja wa mama kandi hari umwe mu bakenyezi jina yake mama Kapitorine Ndikumana. Yitwa mama Kapitorine Ndikumana. Mnajua Kapitorine Ndikumana? Mwoba mumuzi Kapitorine Ndikumana. Mnamjua? Banamujua. Okay. Ule mama alikuwa mmoja wa wale walikuwa wakia kunihubiri. Uyo muvyeyi nawe yari umwe mubaza kusengera. Bakanihubirie. Baramubwira ubutumwa. Niko nabasikilizaka. Abumviriza. Lakini sibijali. Lakini sindavyiteba. Paka bale ba evangeliste bakachoka. Gushika nabo bavuga ubutumwa baruha. Miezi kapita bakachoka. Ameza narengana bararuha. Bakajiachia yabo. Barabireka. Paka bashemasi bakachoka. Gushika n'abajenama baruha barabireka. Bakajiachia yabo. Barabireka. Kukakazana mama Kapitorine yeye peke sasa. Mama Kapitorine wewe arashishikara. Anakuwa nakuya naenda akaza kagenda. Eko na nihubiri sana. Anyigisha cyane. Mwisho mama Kapitorine naye akafanya nini? Mama Kapitorine amaherezo nawe araruha. Akakuya kwenye niko. Araza hondi. Akanyelezea kijana Amuri. Arambira ati wa musoro ya Amuri. Leo nakujia ya mwisho. Uyu munsi nje ubwa nyuma. Juu mtoto mdogo kubera umwana mutoya kama muko mnamulisha chakula iyo mu mugaburira indya kama yeko nakula na meza ya arya kamira mutaendelea na kumulisha muzoshikara mu mugaburira yeko na meza kile chakula kuko ariko aramira sana lakini kama mnamulisha na bitetu machafu mu mugaburira bikacha mu matama ngo hakuna namna ya kumulisha biragoye kumugaburira chua kuli kubera ko atanga na wewe tangia tulianzaka kuhubiri nawe gihe twatangiye kukubwira ubutumwa una bitetu machafu ushira mu matama ngo au mezaki ntumira au kwaki unabijali ntavyo witayeho au bikatali ntuvyanga au bikubali ntuvyemera njoo hiyo kubw'ivyo rero nataka tuombe Mungu ngomba dusenge Imana Mungu yepeke saba kiena wewe Imana yonyine igumane nawe na sitarudia tena sinzogaruka kandi wakati alisema vile amaze kuvuga uko ndani yangu nikasikia furaha sana muri je numva ndanezerewe Mungu ni mkubwa kweli. Imana ni nziza. Huyu mama mlikana ni déranger. Uyu mama ya na yeye anataka kwenda sirudia tena. None agomba kugera ntazogaruka. Gloire à Dieu. Imana ishimwe. Haleluya. Asante sana kabisa. Urakoze cyane. Asante. Alikuwa anashani déranger sana mama. Tuombe Mungu. Sawa tuombe Mungu. Dusenge Imana. Siko penda tuombe Mungu aende haraka haraka. Je nagomba ko dusenga kagenda. Akaomba Mungu. Arasenga. Kumaliza kuomba Mungu. Aje gusenga. Basi wakie salama ndio wende salama mama, wende salama mama. Sigara mahoro yego genda muvye genda mahoro. Basi mama akaenda. Genda. Alipoenda amaze kugenda wakati mwanadamu anachoka igihe umwana w'umuntu yarushe njoo Mungu sasa anaonekana. Iyi Imana rero iboneka. Haleluya. Amen. Ile maneno alinyambia ya majambo yambari sana alienda igihe yagenda njoo nikabakia niko najifikiri ile maneno niyo atangura kwiyumvira ya majambo nikabakia niko najifikiri ile maneno atangura kwiyumvira ya majambo pale niko najifikiri ile maneno niko niyumviriza ya majambo Yesu sasa Yesu araza akaanza kunionyesha tablo ya filme mbele yangu atangura kunyereka filimi mbele yangu akaanza kunionyesha mabaya yote atangura kunyereka bibi vyose ambayo watu wananitendea ngoje sina ubaya nao bamukorera kandi adafise ububi kuri bo. Alipomaliza kunionyesha filme mabaya ya watu amaze kumwereka filime y'ibibi by'abantu akashanje tablo ya filme achahindura tablo ya filme akaanza kunionyesha filme ya matendo makubwa ambayo amekwisha kunitendea itangura kumwereka filime y'ibitangaza Imana yamukoreye pale nikaona ubwo nyene ndabona Yesu yule soda alitakaka kunipiga masasi ngene wa musirikare agombye kumurasa lakini Yesu akanisaidia nikateremsha Yesu aramufasha manura umunwa w'inkoho hasi akanionyesha isi kapiteni wa bato amwereka ingene kapiteni w'ubwato alikataka kunibeba yase kumutwara lakini Yesu akaleta mkubwa wa soda akaniingiza mu bato Yesu azana umukuru w'abasirikare amuinjiza mu bwato akanionyesha kisi nilifanyaka siku 5 amwereka ingene yamaze bila kunywa atanywa atarya lakini Yesu ananichunga mzima ariko Yesu amugira muzima akanionyesha kisi nilikosaka gari ya kunipeleka Lemera amwereka ingene yabuze umudugu mujani Lemera Yesu akanitumia gari kanipeleka ariko Yesu amurungikira umudugu mujani Lemera akanionyesha kisi Lemera nilikosaka damu amwereka ingene Lemera yabuze amaraso baada ya siku 2 Yesu akanyongezea ariko nyuma y'iminsi 2 Yesu amwongereza amaraso akanionyesha Yesu kwa na mtu wa kunisaidia Lemera akamwereka ingene Lemera tamurera akamufasha watu huku na huku ariko Yesu agenda akora abantu hirya no hino bamuza kumufasha akanionyesha kisi walifungaka juu ya hospitali nilipe hospitali amwereka ingene yafunzwe kugira ngo arihe ibitaro lakini Yesu akagusa shemekango akaka kunilipia ariko Yesu akora kuri muramwe kugira ngo amurire ibitaro akanionyesha kisi nilikosaka gari ya kunipeleka Burundi amwereka ingene yabuze umudugu muzani Burundi abazungu akanipata gari kanileta Burundi amwereka ingene Yesu yakoresheje abazungu amuzani Burundi akanionyesha kisi hapa
amwereka ingene ngaha sikuwa na wakunisaidia, ntiyarafise umufata, lakini Yesu ariko Yesu akawa ananilisha kupitia njia mbalimbali, agenda mugaburira mu buryo butandukanye. Na nilipoona yoyote, maze kubona iyo filime yose, nikajisikia huzuni kaingia ndani yangu, n'umubabaro urinjiye muri jewe. Pale nikaanza kulia machozi, ubwene ntangura gukorora moso, nikaona kama Yesu, bona yuko Yesu ndio rafiki mkubwa, niwe mukunzi mukuru, ingawaje nilikuwa nikimkosea na mandanya kumucumurako, akuniacha, ntiyandetse, alizidi kunitendea makubwa, naho namucumurako yakomeje kunkorera pale nikaanza kutubu. ubwo nyene atangura kwihana. Yesu, nilikuwa natubu na sauti kama hospitali watu wanajaa, acavuga Yesu nijwi rine mu bitaro, Yesu mbabarira, nisamehe kwa hiki na hiki, mbabarira kuri kiniki, nikatubu ndihana, niko nalia, ndiko ndakora moso. Nilipomaliza kutubu, maze kwihana, pale nikasikia furaha, numva umunezero inaingia ndani yangu, yinjiye muri jewe. Nikaangalia mbele yangu, ndabi mbele yangu, nikaona barabara moja ya mrefu, barabara rirerire cyane, mweupe, gera cyane, inanyoroka mbele yangu, igororotse mbele yangu. Pale nikajisikia na kuwa huru, ubwo nyene numva ndije, maana nilimuona Yesu, maze kubona Yesu akijifunua kwangu kwa hali ya njia, ari yuguru iyo nzira, nikaanza kumtukuza Yesu, nagura kushimagiza Yesu. Nikatuma watu muniitie mama Kapitorina, ndamtuma abantu ngo ngena mumamagane wa Kanisa Kapitorina. Alipokuja, amaze kuja, yo mama, Mungu akubariki, yo muvyeyi, Imana iguhezagire, ulifanya kazi kubwa juu yangu mama, wakoze ibikorwa bihambaye kuri jewe, Imana iguhezagire mama wanje, yo Imana iguhezagire, gufashe kubera wewe uyu munsi ndakijwe, kubera uyu munsi ndabumenye Yesu. Nikasikia furaha, numva munezero. Mama Kapitorina kaniongoza, mama Kapitorina randongora, inabidi sio kamati ya hatua, ntangura kufanya ingingo, njakunda hangwa, uonane na wapasteur, uonane na bungere, utubu kwabo, wiyane, bakombeye msamaha, bakusabira imbabazi, na ufate mafundisho ya ubatizo, ukurikira inyigisho z'ibibatirizo, ubatirize. Nikanyangula na mabekie pole, ngenda na mabekie buke, nikaja paka ndahangwa, nshikano kundahangwa, nikaenda kwa wachungaji, ngenda kubungere, nikaanza kutubu byangu, hangura kwiyana vyose, bakaniombea vitu viwili, bansengera ibintu bibiri, bakaniombea msamaha juu ya dhambi, bansabira imbabazi kuvyivyaha, na bakaniombea juu ya magonjwa ya mguu, bansengera no kubw'indwara z'ukuguru, Mungu aniponye, Imana inkize. Balipomaliza kuniombea, baje kunsengera, nikarudia kwa hospitali pale Prince Regent Charles, subira ku bitaro kuri bitaro Prince Regent Charles. Nilipofika pale, shikteyo mwenzangu mwaka nyambie, mugenzi umwe mgonjwa mgwayi, asa uko na habari ya muri? Amuri uko na habari? Ati amuri urazi nkuru, seno lienda kundangwa kubaporo, igihe waja kundangwa kubaporo, ba infirmier bote hapa bose baba filmie, bali bakia banafanya reunion juu yako, basigaye bagira inama kubwabo, bakasema ya kwamba bavuga yuko tangia leo kuva uyu munsi gisi unaenda kule kubaporo kundahangwa, kukugiye hari mu baporo kundahangwa, ule Yesu wa baporo, uwo Yesu wa baporo akuponye saki donda kyako, agukinere igisebe cyane, abatakutunzaka tena, ntibazosubira kukuvura. Bya baporo binangalia kanisa, binangalia hospitali, mbege vya baporo birabi bitaro, bya baporo binangalia hospitali, mbege vya baporo birabi bitaro. Nikazania ni black, ngira ngo ni imifyino, kidonda ilikuwa kanatusha busabu siku na mchana, igisebe gitangura kuvamwa amashira ku murango no mwijoro. Lemera nilifaka mwaka mzima, Lemera namaze umwaka wose, ku Prince Regent kafanya mwaka moya na nusu, ku Prince Regent namaze umwaka umwe n'igice. Inakuwa miaka ngapi? Ibaye miaka ingapi? 2 na nusu, 2 n'igice. Kidonda iko nasunzua asubuhi na magharibi gusa kila siku, igisebe bakivura mu gitondo no kumugoroba havamwe amashira, muganga nakia kutunza, muganga kaza anamaliza wale wengine bote anapita anaenda hata nitunza, akavura abandi je ntamvu. Nikafanya siku 5 bila kutunziwa, mari misi 5 ntavugwa, nasema Yesu wa baporo amtunzi, Yesu wa baporo namuvura. Nilipona inakuwa siku 5, nilipona inakuwa siku 5, nakiza misi 5, nikasema naoza, ndavuga ati ndaboze, nikaenda kwa rafiki, ngenda kumshutia kabandi, mfashe bandi, akanisaidia kabandi, ampa bandi, nikaenda ndagenda nitoshe ibande ya busaa, nkure mu ibande iri umwe amashira, nifunge naka kabande kamzuri, nshira kwa ibande nziza, nikaikala quelque part, nicara hano hano, nilipofungula nuguruye ili nitoshe bande ya busaa, kugira ngo nkuremo imwe rimwe amashira, nilipotosha bande nguye ko bande, nikaangalia hakuna busaa, ndaba mbona nta mashira ari, mbone kwanza asubuhi paka midi na kwa busaa ya ajabu, none ko mbona mugitondo kuva mu gitondo gushika saa 6 aba hari amashira ngiye kurara
Nikakuta tayari sanga vyaheze, kidonda kilishapona, igisebe cyakize. Haleluya, amen. Balisema Yesu awaporona mtunzi, bavuze ngo Yesu awaporona mukize. Kumbe Yesu anasikia, kumbe Yesu arumva na akanituza. Yesu acharamvura. Kidonda kinashida baganga miaka 2.5. Mo ibintu byananiye abaganga imyaka 2. Baada ya kuombewa kundangwa, nsengera kundangwa, Yesu akakausha. Yesu arachumutsa, kidonda kikapona, ikisebe kirakira. Haleluya, amen. Daktari alipona, muganga bibonye akanyandikia nyende ku radio, amwandikira ngo aje kuri radio. Nikafika ku radio, nshitse kuri radio, bakanipima radio, bamupimye muri radio, baliponipatia bamura kia kuangalia barazi nikakuta tayari nsanga kera mpya ubu igufarisha unaisha ota pale katika yamaze kumera. Haleluya, amen. Mfupa mpya utafarishasha, unaunganisha kaka kipande ka yulu byunzwe na kaga pande ko hejuru na hiki kipande ya chini na gapande ko hejuru, yote inakuwa mfupa moja, yose bayigufarisha. Haleluya, amen. Haleluya, amen. Daktari alipona. Tu as de la chance. Daktari abibonye ati urafise amahirwe. Tu as de la chance. Urafise amahirwe. Unaona baba bajui neema, bwana wewe ni chance. Bo ntibazi ubuntu, bazi ngo na mahirwe. Eske ilikuwa ni chance? Eske ni chance? Ilikuwa neema. N'ubuntu. Neema toka Mungu. Mbuntu kuva ku Mana. Leo neema ya Mungu iko juu yako. Ubuntu bw'Imana bwo hejuru yako. Haleluya, amen. Daktari akanitosha vile machuma vyote. Daktari akora vya vyuma vyose, nikabakia bila chuma. Nikabakia bila chuma, msigara ta chuma mfise. Na hata hivi sina chuma. Nubu na chuma mfise. Sa wakati daktari alitosha vile machuma, daktari akura mu ivyuma, ikaonekana hapa kuligoti, biboneka ko ngaha ku ivi nguli kakauka hivi, ukuguru kwarumye gutya, kugumu kugusa, kugumu juu ya nini, kutanyeganyega. Nilala muda mrefu kukitanda, mgulu iko hivi, naryamye igihe kirekire, ukuguru kumeze uko. Mwaka mwa Lemera hivi, Lemera nari meze uko, mwaka mwa na nusu Burundi, mwaka mwa n'igici Burundi. Sasa nilikia kupona, maze gukira, bakatosha machuma, bakuye ivyuma, hii mishipa ya mligoti na kauka. Iyi mitsi yo mu ivi yarumye, hakuna kutikisika, ntiyashobora kunyeganyega. Yesu akanitumia ujumbe. Yesu anungikira intumwa, akasema, aravuga ngo mumwambie Amuri, mubwire Amuri kama yuko ni mie njoo nilipitia njia nimuokoe. Ni jewe naciye inzira kugira ngo mukize. Nilimfuata kubuzuri miaka mingi, namukurikiranye imyaka myinshi, akujali ntiyanyitayo, nilipitia njia cha muri inzira njoo nimuokoe kugira ngo ndamukize. Kama nilimuokoa, nimba naramukijije, nakuwa na shabaha moja kwake, mfise intumbero imwe kuriwe, anitumikie, ankorere. Atapanda milima, azoduga imisozi, atashuka mabonde, azomanuka ibiyaya, akihubiri injili, avuga ubutumwa bwiza na kunishuhudia, no kunshingira intara. Anitumikie maisha yake yote, ankorere ubuzima bwiwe bwose, na bingine vyote vya maisha ya kimwili, nibindi vyose bijanye n'ubuzima bw'umubiri. Aniangalilie mimi, andabe jewe. Haleluya, amen. Anitumikie, anifanyie kazi, amara ibikorwa, ibindi vyose aniangalilie mimi, arabe jewe, aningoje mimi, arobere jewe. Ikiwa kula nimba rukurya, nitamulisha, nzomugaburira. Mwanamke, umugore, nitamuoea. Watoto, abana, nitampatia. Nzomuha nyumba, inzu, nitampatia. Nzomuha, nitasomesha watoto mpaka kwigisha abana mpaka baheza amashuri. Nitamsaidia maisha yake yote, zomufasha ukubaho kuye kose, atumike kazi yangu tu, akore igikorwa canje, na mengine yote aniangalilie mimi, nibindi vyose ndabe jewe. Na kweli Mungu wetu ni mzuri, kuri Imana yetu. Tangia ile wakati kuva ico gihe nikaanza kumtumikia, nagura kumukorera, na paka leo n'uyu munsi, na Mungu akisema Imana ivuze anatimizaka, arashitse ivyo yavuze. Aliendelea na kunichunga, abandanya kunzigama, aliendelea kulilisha, arangaburira, alinipatia mwanamke, yampaye umugore. Unaona kule kwetu kuoa ni franga mingi, hari iwacu kurongora n'amahera menshi. Hapana huko wenu, kule kwetu kuoa hari iwacu kugira ngo urongore, maana yake mwanao balikupatia kwa bure kugira ngo baguhe umugore kuri gusa, njoo mali tu $2000. Makani dolari ibihumbi 2000. Njoo balikupatia tu kwa bure, balikuhurumia. Ibihumbi 2000 dolari babaguhaye kuri gusa. Mungu alinioea, Imana yarandongoreye, alinipatia watoto 10, yampaye abana 10, anabasomesha, anabigisha, anabalisha, anabagaburira, anabarutumia, anabagaburira muri vyose. Alikupatia parcel, yampaye parcel, alikujengea nyumba, nyubakira inzu, anatushughulikia kwa vyote, ankorera vyose.
na mimi nabaki nikimtumikia, naje nshishikara kumukorera, na bingine vyote namwangalia Mungu, vyose ndaba Yesu na ananisaidia na akamfasha. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Nikafata mafundisho hapa ndahangwa, nkurikira inyigisho hakuna hangwa, bakanibatiza hapa, barambatiza ngaha. Nilibatizwa hapa, nabatijwe ngaha, na ile siku nilibatiziwa hapa, nige nabatizwa ngaha, mwenye alinibatiza ilikuwa ule Papa Zakari ule wa Ruyange, njo Ruyange, wamubatijwe ni Zakari ngendangezwa, ule pastor wa Ruyange ngendangezwa wo mu Rukuru ya yenjo ani niwashiza Haleluya, amen. Yani niko ndugu yenu, ndi mwene wa, niko mtoto wa hapa, ndi mwana unga. Baliponibatiza vyote vya kazi ya Mungu ilianzia ni hapa, ibikorwa byose vy'Imana nabitangure ngaha kunda. Sasa hapa nakuwa mwaka moja na nusu hapa hospitali, maze mwaka ni nusu hapa. Sana nilipona bakanipatia facture nitalipa, mbonye bambaye facture ngonzi hiyo yote jewe sina mbele sina nyuma, talipa je na mbele na nyuma mfise, baka tufunga pale hospitali tukawakilia pale, batufunga ngaho paka siku tutalipa ndio tutoke, paka siku tutalipaka ndio tutoke, kugire gihuzori yani uzova ngaho. Ndugu yangu bene dada, Yesu hajawahi kushindwa na kitu. Yesu nta kimwe kiramunanira, hata madeni uko nayo omba atakulipia, amadeni yose ufisa zo kurihira, kama unahitaji mtaji atakupatia, byose ukeneza uguha. Niko tu naikala pale hospitali Prince Jean Charles, nicaye mu bitaro Prince Jean Charles, bora tu wananiletea billet de sortie, mbona banzanie billet de sortie itoka, billet de sortie ngiva sohoka, nitoke juu ya ni mbona sialipa, venga hakantarari, asema hapana, oya hautalipa tena, uzori hakandi. Hospitali ilikuwa ya leta, ibitaro byari jare, na hivi banauzishia privé, bai haye privé. Sasa banakamata ile madeni yote ya hospitali, bafashe ya madeni yose ibitaro, banaitia kuperte, baitie kuperte, maana ile iliomba kuko yahovye, unakuwa huru uende kunyumba, ubaye uridegevya. Haleluya, amen, haleluya, amen. Yesu ananipenda, Yesu arankunda, na nakupenda, kandi aragukunda, na nakupenda, aragukunda. Bakanipatia barua ndangwa, bampa ichete kunahangwa ya kunituma Uvira, yo kunu ikibuvira Pentecote, na nikaenda kule, njari ibuvira, na nikaendelea kule, ndabandanya hari, na mabutumishi yote nikaombewa kule, no gukora bikorwa msenge kwa hariya, bali niombeaka kama 4, basengeye 4, na hivi niko hapa nubu ndinga. Amen, amen. Yesu akasema, Yesu anavuga ile mguu uko kuguru gisi nakauka vile ko kumyuko, usiogope taikunja, ntutinye nzogukunja. Sawa, ego mwaka moja, miaka 2, miaka 3, mwaka umwe, miaka 2, miaka 8, 9, 10, miaka 9, 10, muguru haikunji. Ya marao ni nini? Kuguru ntikukunjike, usiogope takunja. ntutinye nzogukunja. Mwakili yangu mu bwenge bwanjye nikakuwa nazenea kama siku matu tutakuwa nalala, nari nzi ku munsi mwe ndyamye pale natuma malaika banakia kunigusa mgulu na nakunja, kuizorungika malaika kaza kahangora. Kumbe haiko vile, kumbe Mungu ako na njia 1000. Kumbe Imana irikira iyindi nzira. Siku matu tunatoka kubatizo, umunsi umwe tuvuye kubatizo, mwenzetu pastor akanyambia, umugenzi wanje pastor AMRI, mbele ya kwenda kanisa, mbele ko tuja kisi niko na moto, banda kwanza moto twende kunyumba tukule njo turudie kanisa, dufate moto nje muhira dufungura ama dusubire ku rusengero, nyumba zetu zilikuwa pamoja, kuko inzu zacu zari hafi na hafi, hakuna shida, nta ngorane. Akapanda ku moto, banda na wewe urira na mimi nikapanda ku moto, yuri ku moto, so neno mgulu haikunji, nikaingia ku moto, sinapanda ku moto, yuri moto, na ikala ku moto, si mgulu iko tu hivi, ukuguru kumezo, umulikoti ya mkunji, mgulu iko tu hivi, ukuguru kumezo, basi tunaanza kwenda tuanzunguza, turagenda tuko turaya, benye bali batizwa kweli, ababatizwa kweli, ni watu wazima kabisa, abantu bakuze kabisa, watu wazima bakiendelea itakuwa bien, bakuze kabisa, tuko naenda, tuliko turagenda. Kumbe kukale kanjia tuko napita, mukaira tuliko turacha kule mbele, imbere kuko kilichwe kya kabamba, hari kiwe kinini cyane, kinashuka mle mbudongo, kimanutse pfa mukuzimu, kinatosha kichwa pale nje hivi, kiso ya gatwe hejuru. Shetu kwa twantu kabe bali batiziwa, tubwate ababatijwe ni watu wa bien kweli, bantu bazima, kia kufika kwa ile lijiwe, kushitse kuri ryabo, ukuringa ngoka kwa ile lijiwe, ukuguru kukubita kuri ryabo ngo mukurikanda, mukuru neka kwenda, amen, amen. Mukuru yote kakunje lesi, ukuguru kose kurizinga,
Mungu atubariki. Amen. Amen. Inamisha kichwa tuombe Mungu. Nimunamike. Hii neno kama inafika leo, ili jambo nimba rishitsi uyu munsi. Mungu anakuwa na shabana wewe. Imana arifise intumbero nawe. Anataka akusaidie. Imana igomba kugufasha. Usikie kukosa mbingu, ntuze kubura ijuru. Chia kuikala mkanisa na bya nje ya uwachi. Wicara muri ishengero ivyo hanze utabiri. Bile bako nafanya ni dhambi mbele za Mungu. Ugakora ivyaha imbere y'Imana. Na Mungu leo, Imana nayo anapenda utubu. Arakeneye kubikorwa. Kama unaguswa na neno la Mungu, Imana ikeneye yuko simama uje tuombe mbele haguruka. Simama uje tuombe. Uhaguruka uze ngusengere. Simama. Haguruka. Uje tukombee. Uze ngusengere. Yesu leo ni hapa. Yesu ubusa ari ngaha. Kuja huku mbele. Nuze vuba. Yesu ni hapa. Yesu ari ngaha. Kama analeta ushuhuda huu, agombe ntaye shasha. Ni kwa sababu akusaidie. Kugira ngo agufashe. Ni kwa sababu akufungue. Kugira ngo akubohore. Ni kwa sababu akuweke huru. Kugira ngo akugire uwidegembya. Ni kwa sababu nukubera yuko jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Jina ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Karibu. Karibu. Msipande mwingie huko, mwingie fasi ngaliki huko. Tebuka. Fati ngalikuya kuya. Nimuze mutebuke. Simama uje tukombee Mungu. Haguruka vuba gusenge. Wewe ambao unaikala simama. Na wicaye haguruka. Yesu anakuona. Yesu arakubona. Anakujua. Arakuzi. Ndani yako. Mbere muri wewe. Anaona bubaya buko ndani. Abona bibi muri wewe. Parapanda kilia. Mzambi vuze. Hautaenda. Ntuzogenda. Simama. Haguruka. Uje tukuombee. Uze tugusengere. Yesu weko hapa leo. Yesu ari ngaho uyu munsi. Akusamewe mzinifu. Akugirira imbabazi ibyaha byawe byose. We mzindifu kuja. Wewe umusambanyi nuze. Mtu wa mawazo mabaya kuja. Umuntu akora ibinuze. We mwenye dhambi kuja. Wewe mwenye mnyavyaha nuze. We mwenye kuwa na chuki. Wewe ufise inzigo. Mtoto wa mwenzako akiolewa chuki. Kubera inzigo yawe. Simama uje. Hagurukuze. Tutaomba kwa ajili yako. Turasenga kubwawe. Ili Mungu akukutane. Ili Imana igusange. Mungu akukusaidie. Imana igufashe. Kamata hatua, simama usogee. Piga magoti mstari. Piga magoti mwa njia, piga magoti. Nimupfukama umugezi. Na wewe simama toka kwenye huko. Na uhagarara hapo. Onyesha alama ya kunyenyekea mbele za Mungu. Wewe uichishe bugufi mbele y'Imana. Na Mungu wetu atakuhurumia. Kandi Imana yakira kubona. Tuombe. Mana data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye nyakubahwa ingene uri kureza umugeni, ingene uri kuratunganya umugeni kugira ngo uzomwishire ari umugeni yejejwe adafise injebejebe amarabaga agasembwa kariko kose. Turagushimiye kuri kureza, uri kuratunganya, uri kurakura mu inkamba kugira ngo umugeni wawe Mana ashishikare kwezwa no gutunganywa. Turagushimiye wa Mana we kubitangaza wakoze ukorera umusavyi wawe, niko Mana witeguye gukorera ibitangaza uyu wese apfukamye imbere yawe, kuko uri Imana ishobora byose, uri Imana izi byose, uri Imana itananirwa. Nkuko wakora ibitangaza umusavyi wawe, niko Mana witeguye gukorera ibitangaza uyu wese apfukamye imbere yawe asaba imbabazi. Uyu mukozi wawe yari yarakomantaje umutima, uramugenderera nabo bene data ubagenderere mw'izina rya Yesu Kristo. Imitima yabo ibohore Mana, ubagirire imbabazi, ubeze, ubatunganye, bababera nk'ukuru wera kugira ngo Mana ubishire. Baba bakozi ba Imana bagushingira intahe nkuko uyu musavyi wa Imana hejeje kugushingira intahe, aba nabo reka Mana bagushingira intahe kubikomeye witeguye kubakorera, kubyiza witeguye kubakorera, kubitangaza witeguye kubakorera. Mana ubagirire neza mw'izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwa mpwemu yera bubururukeko, baba bakozi bazima, baba abantu bazima baguhimbara baguhesha icubahiro. Data urakoze kubahariye, data urakoze kubagirira imbabazi, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu niyo tubasengeye. Amen. Wewe uliye mgonjwa na mwenye mahitaji mbalimbali, wewe urwaye ufise imitwaro itandukanye, simama mahali ambapo uko tukuombee. Haguruka ahuri tugusengere. Simama tukuombee. Haguruka. Mungu anakuwa na uwezo. Imana ifise ubushobozi
Mungu aliyenitendea mie, Imana yankoreye jewe, yuko na uwezo wa kukutendea na wewe. Afise ubushobozi bwo kugukorera nawe. Inua mkono juu. Gorora ikiganza cyawe hejuru. Baba mtakatifu, Mana wera, tuko mbele ya uso wako. Turi mbele y'inyonga zawe. Walio wako ni hapa. Ubushobozi bwawe buri ngaha. Wanasimama. Barahagaze. Si mbele ya mwanadamu. Si mbele y'umwana w'umuntu. Lakini wanasimama mbele yako. Bahagaze mbele yawe. Wanakuwa na mahitaji. Barafise imitwaro. Mahitaji ya kila umoja unajua. Imitwaro itandukanye wayizi. Katika jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Walio wagonjwa. Abagwayi. Uwaponye. Ubakize. Katika jina la Yesu. Magonjwa yote. Ndwara zibagomo. Na ikemea ndani yao. Gena muri bo. Katika jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu. Katika jina la Yesu Kristo. Mwizina rya Yesu Kristo. Moto wako ushuke. Umuriro wawe uruke. Uteketeze. Utuire. Yote siyofaa. Ivyose bitabereye. Jina la Yesu. Mwizina rya Yesu. Na uponyaji kamili waingie. Ugukira gutunganya. Wenye mahitaji mbalimbali. Bafise ibitunzi bagora byinshi. Kale Baba. Ubasange. Na ujibu kila umoja. Umuntu wese. Sawa sawa na mahitaji yake. Ivyo yifuza. Unasema ndani yenu nitakaa. Wavuze muri wewe nzobamo. Na katikati yenu nitatembea. Muri mwebwe azogenda genda. Jioni ya leo. Uyu mugoroba wa none. Tembea ndani ya kanisa. Genda mwishengero ryawe. Tembelea kila umoja. Genda rumwe wese. Umukutane. Umusange. Umusaidie. Umukoreko. Umuguse. Umukoreko. Umujibu. Umuishure. Umutendee makubwa. Umukorere bitangaza. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante kwa sababu uko hapa. Urakoze kuri ngaha. Tunaomba kwa machache. Tusavye muri make. Unasikia. Turavyumva. Fungua mbingu. Ugurura ijuru. Leta baraka na mafanikio umugisha wawe. katika jina la Yesu. Yesu. Amen. Amen.